Hola amigos, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para sucesos. Ecuador mamayactapi toque de queda añau yautumanda coronavirus. Añau yautu coronavirus unguy amajapichumi Ecuador mamayactapa pushak Lenin Moreno martes chunga canchis punyamanda mana pipa yuxina nishpa villachirka. Shinaminirka. Tukuy runakuna antawakunapash tutapi iskunmanda pichapacha tutamanda kaman mana yuxina, mana purita ushanju, kaika ama ungu yalichumi kan. Shinapash wakin hatuna ukukuna, paskashka kagrin, mikunapa, hambikunapa, bankukunapa shkulkita yuxingapa paskashka mikagrin. Punjapipash mana wasimanda yuxinachu, ashtawan mutsurishka kunapaya yuxita usharinga. Kituman, Guayaquilman, karu llaqtakunaman ringapa antawa illagrinmi, Kimiria llaqtakunaman ringapaya tianga nishpa villachirka. Añau yauto coronavirus unguimanda Otavalupi wakin ruraykuna. Otavalo kitipa pushak Ecuador mamayactapa pushak nishkata Coe Nacional da katishpami wakin ruraykunatami paktachijun, añau yauto unguita harkangapa. Kaina punchamanda Otavalaupa municipio chungachusku punchatami wicharishka kagrin. Shinapash wakin ukukuna ashtawan mutsurishka kunalla paskashka kagrin. Yakupa, mapakunata hapik, gestión ambiental, bomberokuna, runakunata rikuskuna, agentes de seguridad. Copacabana, Imbaya, 24 de mayo, Hatuna Pambacunapi, Mishki Murukunata, verduras, hortalizas, papa, aicha, chawa mikunata, hatu ukukunayami paskashka kagrin. Chaishu hatuna kunatka bichashka mikanga. Shinami Villachirka Otavalopa Jefatura de Mercados. Shinayata kai yakipika municipio Villachín ama wasimanda yukshichun. Ray mikunaman, tandanahuikunaman, minga kunaman bash amarichun. Chay kunaka prohibido mikan. Sanción kunapash tiangami nirka. Shinami kayunguita harkaita ushashun minirka. Cotagachipa municipio coronavirus Jarkangapa ruraykuna. Municipio kay punllakunaka bicharishka mikagrin, wakin ukukuna paskaria kanga, yakupa, mapakunata tandachik, policía municipal, agentes de tránsito. Cotakachipika hatun antawakunata, taxikunata, desinfectar najurka, ama ungu chaypi chayachun. Shinayatak Centro Cultural, Puyana Kuskakuna, Museo, kayungu yalingakaman bichashka kagrin. Taytakuna mamakuna, wambrakuna, kuitzakuna, kayunguyka mana wayrapi shamunju. Ungushka runakunallami yalichin. Chaymandami wasipi kashpaka mana unguy chayangachu. Wasipilla kay punllakunata yalipashunchik. Quichuashun tandanajuy mikanchi. Quichuapi villachishpa. Aliwa Pazmiño mikapani, kayakaman mashikuna.